Hi guys, nganamukela kwi-recap. Ngizobe nginipha i-Youngin Season 3 episode 22. So uKhaya baserumini yakhe benosifako bakhuluma ngale ndaba ukuthi uDe Klerk uphuce uTumelo ifoni. So bayasho ngakhona ukuthi uDe Klerk uyadina, angazenza into kanjena nje just for i-video one, angaze athathele omunye umfundi ifoni yakhe. Basho nokuthi nje uMahlatsi naye nje unjani othengisa umngani wakhe. Athi uKhaya nje ngeke azayithola nje uDe Klerk mina ifoni yami. Uyazi ukuthi ubaba usebenze kanjani ukuthi angitholele le foni le, ngeke azayithola nje yami. Futhi nje mina ngiyayithatha ngihamba nayo ngesikoleni, ayithatha beyifaka ephaketheni. Athi uSifako azama ukusho ukuthi man, asingazama ukuthi sizame ukwenza izinto kakhulu, asikazama ukuthi sicasule kakhulu uDe Klerk. Kwathi nje uKhaya hey, lo uDe Klerk mefuna ukuqinisa izinto nami ngizoqinisa izinto ngakuyena, ngeke nje sizwe ngayo. On the other side uTumelo uphatheke kabi ukuthi uMahlatsi umbetrayile, usho la ngakhona ukuthi uyazi ukuthi le foni ibaluleke kanjani lento kumina, uyazi ukuthi nje ngiphila nge-content, kodwa nje wena nalo sugar daddy wakho lo uDe Klerk uthi keep ifoni yami wakhipha nje kalula kanjalo. Athi uMahlatsi hey, anganoyazi nje ukuthi uDe Klerk ungisize kanjani mina la esikoleni, ngize ngikwazi ukuthi ngibe lapha ngithole ngibhasari uye. Athi kanti Mahlatsi uwe lona ongithengisile, lona ongithengisile uwe lo otshela uDe Klerk mayelana nevideo. Athi uMahlatsi angani ngikutshela ukuthi isuse leya video leyo, wangayisusa wena lapha ku-internet. Ngapha u-Amo benobuhle nayo baxakekile le ndaba yaprincipal. Bathe nje indaba eyiphatha kanjena, indaba efuna silandele lama-rules akhe astupid, thina ngesikwazi ukuphila kanjena nje. Athi ubuhle kumele silwe. So mina angisazi mfethu, angisazi nje ukuthi sokwenza kanjani, angisazi ukuthi sokuphila kanjani la ngale ndlela le. And futhi nje indlela enze ngayo ukuthi aphuce uTumelo leya foni leya yakhe. Rather side futhi uMahlatsi ubhizi nje uyaqhubeka-ke ngalento yakhe yokubhinga i-code kid kumadumo, ubhizi ulengisa abantu uniform, wabatshela ukuthi nje ayihlale une right position. Uqhamuka uKhaya ke senza njalo, athi ambuthi wena mpipi uyenza kanjani lento lena kumngani wakho, uyenza kanjani lento lena kuthini, usuyi-lapdog kaDe Klerk yini wena? Hayi bazame-ke kungathiwa-ke bafuna ukulwa-ke manje noMahlatsi umbona ukuthi uphakamela umoya. Lo kade noMahlatsi bazama bahlukanisa kuphume nabanye ngemadumo. Asho la uKhaya ngendlela acishe waboshwa, uthi nje cishe ngayiboshelwa mina le ntwana la, cishe ngamboshelwa nje mina uMahlatsi, yena uzokwenza kanjena, uzosidayisa lana kuDe Klerk. uTumelo manje akasenafoni, sonke manje sesiqinisela imithetho sikuthiwa singakawaphatha amafoni ngenxa yakhe. Lapho uMahlatsi-ke emva kwale fight le usehleli yedwa-ke manje uyacabanga-ke kufika uPuseletso-ke la athi azama ukuzokhuluma naye kumcherisha, athi nje ngiyakubona mina futhi ngiyayibona ukuthi yinhle lento oyenzile, ngiyazi ukuthi bengekho lula ukuthi to studio ground phambi kwabangani bakho ukuthi wenze into e-right, I see you. Athi uMahlatsi kusiza ngani-ke ukuthi ungibone wena ngoba bonke abantu bayangizonda manje, ngilahlekelwe abangani bami ngale nto lena. Athi uPuseletso ngiyazi ukuthi ayikho lula lento le, kodwa mina ngikhona for wena njalo uma ukuthi ufuna ukukhuluma nami ngizohlezi ngikhona la eduze kwakho. On the other side-ke igengi-ke yaKhaya-ke ibambe i-meeting-ke la izama ukuthola enye indlela yokuthi iqede lama-rules abekiwe uprincipal amasha. uTsepo benoMazambane bafike late, bathi nje nizoqala kanjani i-meeting singakafiki, thina niqala kanjani ukukhuluma singakabi khona. So-ke bakhulumela ngakhona ukuthi amafoni abaluleke kanjani kubona, kunezinto ey'balulekile emafonini yabo, kumele bathole umndeni wabo, kumele bazokwazi kanjani ukubona uma kune-emergency emakhaya.
athi ukhaya khulekani mina ngineplani esingakwazi ukuthi sibuyele kuDikleki khona esingakwazi ukukhombisa ukuthi thina phethe thina lapha esikoleni. So meeting yake phela kanjalo ke bonke ke bathi bazohlanganisa le plan le ekhaya ke ukuze bakwazi ukuthi bamthole uDikleki ke bakwazi ukuqeda lama rules amasha. And then eclassini ka grade 10 uphele sathi uyafundisa ama students a complain ke ukuthi upheli akuthina sonke sinama laptop athina sonke sikwazi ukafford ama laptop nje siyadinga ama phone for research athi kuphela ayibo sintweni nina ne researcher ini nje nizobe ne research emafonini nini. Asho lo Alex uthi thina masinama assignment sisesha ngawa amafoni siyawadinga nje akwazi nje ukuthi nisiphuca amalo amafoni like kumemeze une commission ezama ukuba thulisa upheli kungeneke uprincipal athi yini kwenzakalani la kwanomsindo omngaka avela athi uphe hayi ke besifunda nje about democracy nama human rights avela athi uTsepo hey mina ngizokuchazela ukuthi kwenzakalani la principal thina sifuna amafoni ethu la siyadinga amafoni ukuthi sisenza ama research athi nje uDikleki ke khohlwane nje amafoni ngenizweni wathole ngenizweni phatha amafoni la esikoleni yonke into enifuna ikhona lapha kuma box ayikho nje into edinga ukuthi ni research. And then ke ubuhle ke uhleli ngaphandle catching up uyabhala lapha encwadini yakhe afike ekhaya azokhuluma naye athi yini usacabanga ukabelo athi ubuhle yeye ungangilingi nje mina ungangilinga bona nje kunebonyana abasakhuluma olala side uAmo uyahamba kuya kuMahlatsi ke kuzama ukukhuluma naye athi indaba ikuphi inkinga wena wenza kanjena manje alandelana nje noDikleki nale mthetho yakhe nje ezama usicindezela ngayo athi uMahlatsi buka la uhlakaniphile Amo and futhi uyazi ukuthi sisuka kude mina nawe so nje into ezokusiza ukuthi ulandele imithetho lebekiwe ngoba imithetho mayibekiwe ibekela ukuthi siyilandele hayi lento eniyenzayo nina la phuma kule crew yokhaya qeda mshiye kanjalo ke. And then ngapha besahlela uMazamba ne crew yakhe bebhizi nabe discuss le ndaba le ya Dikleki afike useletha ye nini niyazi ukuthi angimele nihlale kanje niyazi imithetho emisha ithi animele nihlale as a group kanje so nje hlukana nambani emaklasini bamkolozele fike ke madoda uMahlatsi athi yini animuzwa yini ukuthi uthini uPuseletho indaba ningafuna ukulandela imithetho mina vela phakame uMazamba nafuna ukumshaya ke ethamshaya Tsepe mnyeke Mazamba nemfethu uyazi ukuthi bafake detention asimnyeke lo le laptop kaMahlatsi lempimpi le. And then uPuseletho ke and then uMahlatsi ufarishe ukuphelezela uPuseletho ke athi uPuseletho okay ungangiphelezela and then bakhulume abonge uPuseletho ukuthi uyabonga ukuthi amele ngokuthi umsizile zonke lezo zinto lezo. And then phinde ihlangane futhi icrew kakhaya lana ke ethi uyazi ke ehlangene ngemethi le kaDikleki so phase 1 usulungile useso implementa ke athi nje ubhalisa okay mina ngicela kuyisicelela ukuthi phase 2 kube iphathi sishaye iphathi athi ukhaya kuleka nina nizobona phase 2 yeza so baqale ke baculeke amandla awethu kanjalo ke kufike kuMahlatsi ke besakhuluma nje ethi yini nihlalele la niyazi ukuthi angimele nenze lento eniyenza la bathi yawusiyeke wena awusikwazi ukuthi ufunani lana hamba uyohlala noDikleki kwakho ke hayi basume bonke bamshiye kanjalo ke abeseshilo ukhaya asambe Amo. And then ngapha ke usebenza phase 1 wabo intaba yenzile ukuthi bathathe igundane bafake kwi-suitcase la uprincipal afaka khona incwadi zakhe mayithi uyavula kwi-suitcase khona igundwane amemeza agxume ke yini manje lena agxuma ngqashe ke kashone ngasemnyanga vele uMazamba nadonsa umnyanga
key. Ukhiya nje umnyango, uprincipal usagibisa ikhanda usamemeza akaboni ukuthi uvalelwe uba umnyango. Memeza-ke fulani, bahleke babaleke, and then bamshiye kanjalo. So yeah guys, that's the end of this episode. See you on the next recap. Bye.